is hij en in de tent, die mijn pincode kent. 1, 2, 3, 4. Wat 1, 2, 3, 4? Dat is de pincode. Wat de moeilijk is. Jongen, 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 jongen. Ich stond net bij de flappetap, ich wusste de code nicht. Een Räuber, der sagt, hänger mich, gebt mich das Geld mal mit. Ich sah, dann hältst du mich kaputt, ich bin der Nummer quiet. Geef mich even die gsm, hast du noch even Zeit? Ich bel het Mädchen van de bank, dat wird doch normaal. Als Service van de zaak, dan ruft dat durch der Saal. Alida, da bin da, ja wat da? Doe maar 1, 2, 3, 4, dat is mijn pin. Alida, da bin da, ja wat da? Doe maar 1, 2, 3, 4, hou er in erin. Alida, da bin da, ja wat da? Doe maar 1, 2, 3, 4, dat is mijn pin. Alida, da bin da, ja wat da? Doe maar 1, 2, 3, 4, hou er in erin. Ja. Wovon aan te kriechen wie een wasserval. De apparaten maakt die gekjes toe dan ander kal. Men moest de code wissen, aber ich werd doch knummel nicht. Ich sah nur jetzt mal ein, das Ding, en jammer met mich mit. So jünt wer noch das Mädchen, das wird dann noch mal Wahl. Als Service von der Saak, ruft das dann durch der Saal. Aletta, da bin da, ja wat da? Doe maar 1, 2, 3, 4, dat is mijn pin. Aletta, da bin da, ja wat da? Doe maar 1, 2, 3, 4, hou nog in de ring. Aletta, da bin da, ja wat da? Doe maar 1, 2, 3, 4, dat is mijn pin. Aletta, da bin da, ja wat da? Doe maar 1, 2, 3, 4, hou nog in de ring. 1, 2, 3, 4, de code is geheim. 1, 2, 3, 4, ik kun voor het refrein. Aletta, da bin da, ja wat da? Doe maar 1, 2, 3, 4, dat is mijn pin. Aletta, da bin da, ja wat da? Doe maar 1, 2, 3, 4 en hou nog in de ring. Aletta, da bin da, ja wat dan? Doe maar 1, 2, 3, 4, dat is mijn pin. Aletta, da bin da, ja wat da?